All right, abusiafo nyame sha bibia. So, insight for any publication be babontin. And that top I say, see, ye mami adwa safu was switching camp. Wako Honorable Kennedy Japan camp. Abusia, enye no kre da. Say, ye mami adwa safu. Wodon Dr. Mahmoud Bawumia. Ti said the word odoni papa no sa pepe no odon Dr. Mahmoud Bawumia enti o se yen kan kire mo se enya de a obesesa na adwe ne na obesesa na adwe chena enti de omuka edi gu se na adwa safa sesa na adwo na de hwinsi ye enti obia da de adwa safa se yen kan kire mo se number 3 enti bibia obia obeka bibia kire mo bia no mumbogu na enkosiaga nyamishira yina number 3 insight akọchọ se onu kane dom kwa benyamra se badwani obi anim se onu de wo wei Dr. Mahmoud Bawumia no onim no 2024 kra no onu anu odi na chi a wo bo nto aboa no a wo bo bi ma no enti onu de so support bia Dr. Mahmoud Bawumia no acheche nse bua mu ade a wa sheda launch edi amanu kufu se di achechefum na ntwe achi no enti wota Dr. Mahmoud Bawumia achi obi a wo party ni nim Ghana ni bia nim afei dia wo se inside the workrata no say ono Sarajwa Asafo sesi adie ne support no a enkwodi afum Dr. Mahmoud Bawumia achi sa achacha no wagi na wodi akwakota no abo Kennedy onyina Japan wachi eno o se he danta ena insight for fefare na anya ene na yepe no onom de ahye no nti obeyi ano wo se yen kama Ghana fo nyina anti se enye no kweda biara da se wono Sarajwa Asafo apa ne ho achi se wasen afi Dr. Mahmoud Bawumia achi wo kan sisudua pendwan premu anye premfa se wota Dr. Mahmoud Bawumia achi enne enra ene ade ebekye se ne nankasa kura on de Dr. Mahmoud Bawumia ena onim no enti wo ka che party mpanyimfo ni obia se wo monko makoma nto wo yem na ono kra ne wonwa wo mie na no si adua satechema ka ho wo ba bia da enka ye se wono otai wasen afi Dr. Mahmoud Bawumia achi akodi Honorable Kennedy Japan achi enti ba bia insight the workrata akofa sansemi fie no senye wo mo ankasa boapayo emim ene niema bia kana nani ade bia opese wo ya ebeboa wo mo ehwehwe mpapamu wo MPP amanyoko ni mu a wonim de wo mo kasa asem na je wo mreko a wono won kan bibia sa efisi wonom to abawie ye ya MPP fo ani abrese wo mo ye wo mo party yie wo se ebinum ti say inside for no boapa ye niam etutu anamo a ebekwoso ade mpapamu ni chichemu aba MPP mu wono de wo ka se sumtumawia ko de onima ene Dr. Mahmoud Bawumia wono wada mpanini padi ahobrase ahofama se enwenta so ni siyo ene se adwuma no wo betumi ajo enti won sen fi nachi one no a ena eko wo se wo mo ayese party amanyokoi de wo ka che party for no so mo ntiase se abribia se mpanini esesa ya na akwansidie ne wo haw eba enti de sisi ye 2024 no memu obi anka se ba akofo che se Dr. Mahmoud Bawumia nko ada ne nam ne saso ema wonum edi encho wo mu nyintum se wo mu yekuo ne de wo mu yekuo enti bibia ebema kuo no na afei wo mu nsama no akwanya de tosomienu na wo mbehu se owura no wo kaso obeye no obetumi aye wo ka che ne party awie no samtwofo mu wo ho mo mfoma so mrei wo se samtwofo mu tie no a ne dia wo ka che samtwofo ni samodwuma no emra da ho aka de hyehye ho se asem ni na wo twra bisamu ati abisani agro no na hu se nokura ewomuo ana se suhyefa yemu anti entie fa emfa ntwro kotia na kotia na fe ni anya nokure nso memfefa danta na se ni obi ye pa odi ahye no na obi ani monyama wabra pemfie bebre na odi britie wabi ase no se ntwofo nka hu se nipa ni monyam te se kosia edane hwefom a wuntimi science san kense ani biem enti ensem twro pa adwuma no periperi ye fine nokredie eye ahyendi agene afe insight the workrata no ankasa wo hye wo mo se ni manimu yai
asem no a de betu dwa no nokrenim enti wonum entwen san na afen so wom fa chawpa na bia nka ho na just unqualified apology no wom emfa ma metu dwa wo say said ye be na MPP amanyoko no betu mpon na be konkan no eno no ono adwa no nani chiro no buta nyina eno no MPP nkabom eno a eno wo hwehwe enti party fo emfre yie na wom nkan hu so on de ne support no de Dr. Bawumia ena onim 2028 ordinary Sasha ono abusara adwa asafo former MP Dom Kwabenya constituency Mahama bae free education aduane keke no tina pa baako da sen kese baako na obecha amankwala no wantimi anyi free education Mahama ntimi anyi free education dabre won say SS for moko muchiaka sesi awa obeko day no yesi boarding no ubetwa water no watchia lights na wo bana kasa fidi no wow sana de nite na second time omo de nkwala no bi anya school ebi su nya school obi wo ha ye wo nkra ha ye tese ne nkra ha wo de nakoto tachiman ne se tachiman na wo de nakoto no amani day no pesa akwala no ye de obede no akosu let us on pesa akwala no be ko school no because ono oni mo bia watachima ho na wa mani day no o ma me ko ha dan no fa ne ntinem no ma me ase atwa anka dan let us free education no untimi nye enu nti na wo ye school ni sa no second o mo mbenya boarding so a utu o mo kuna kurase so what ya say the sakola no aflawo na de no kotu kumase a o de na to boarding no so a o de na kwa akoto no akola no kwa ye so ntowe ye bewie no na ne kase buburubu lolo fe aflawo to kumase e be de na na maami akohwe ne ma enti se abrewa abi kura akra ne maami egu ablewa na etete na ablewa na be den every aflawo akokumase eno ntonkoda on se nkola na anya school no om say wa course na wo ye no se wo free se course no school na wo nya ye no ebi ni ho a bla be change ya change school up to now yes anka yes on the 18th for nkola na ko school it report na ma ye na be den nkola na ye den akọ school na chese free education ni nti no enti na wo ye sa de ye no enti ni padodo na wo hia wo mu no eno no afa wo makogu boarding because nya de a wo betimi e free di wo mu free education no so what ya say enti na wa wasem se nipa be 3000 a wo for 100 wo je 2000 and 100 na ko boarding and I would 200 no abade na ofi so betimi sponsor wo ma kabesa enti untimi enti ndisi for munye she omu sala omu sin for the gold ko match wo mu okwan so omu boa eyaza 419 omu pese omu ye bibi magana fo hu se gold no omu di dwane free am mu no so what ya say omu chi wo mu boa so e be kwa kotwen wo de wunyini wodi be 50 years and 60 years no sa ban ni kase wo tua wo ka on fa kotwen na e ma wo bi any system so on create account bia enti aban ni de be kwa kotwen enu na Dr. Mahmoud Bawumia se waba na wo bie yen Ghana fo yani resources na e wo Ghana no Dr. Mahmoud Bawumia e pa kire se eyemene wo dia ye nyina wo se yenya ye share wo mu ye nyina e wo se yenya ye share wo na say yam building system na who see that na say 1-2 foundation here 1-2 foundation ya wo be dey no timi asi dan papa we buy one case papa bia e na me kwa si dan si pum e pum na kwa si dan o ko si dan si pum a wa wo ye delegate na wo sampa no e fa so be na wo so ma wa wo nu adubia si na papa na ko si dan si pum no e fa so be na wo so ma kadi e be ba wo botom kadi e be bua wo future kadi e be bua wo ma future enu no na ye pe enye wo bi oba o si me si dan si pum me kwa bia ka won e ka cho won e ka cho se president bi na bi adwuma be wo mo amanoni mo sa Kennedy nkofo so mo amanoni no won e ya ban adwuma be na obi ye ho adi nti na wo sisika na wo de ba bi adwuma no on ka se ene yen sore na Kwame companies na Kwame Nkrumah time na asofo for ntoto ye no ene ka wo ogi aye ni
wo ko gie transfer for ne sem gen santra wona sa beti tam Ghana sika na kasa wo sa de ko bie company enti a kira ne se wonni ho no ma na company no ma sa to ama so for ye jimi ana Ghana for ye huru ye ni mu nkosoro ye huru ye ni mu nkosoro enu ti da Dr. Mahmoud Bawumia se wo ba odi bibia e ba wo na so odi bibia e ba wo na so ifi media ye me de kese kura ne se boy ya onu wo twi trogo na se wo twi trogo no anase wo twi obi ka ya tete no se credit score system ne ba boy no betimi apesika kakra de akwakoto ho no akwakoji ka ne bi e de orukwakoji taxi orukwakoji ka bia ope sprinter odi yo eno ane se wo de akoje na bosumi bia o twa ne kakra minua be ma umpe we na apede ba de umpe we na apede ba